Nongeye ndabaha ikaze mu biganiro byacu hano kuri Burundi News TV. Reka mbaha ikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba kuri uyu wa gatandatu itariki 27 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2024. Na makuru nk'ibisanzwe agiye kutwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari kugira ngo tubashe kugenda tubwira abantu badukurikiye amakuru agiye atandukanye akomeje kugenda aravugwa mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'ibura ry'ibitoro rikomeje kugenda rihungabanya ubukungu bw'igihugu, abacuruzi ba essence bayicuruza mu buryo butemewe n'amategeko batangiye guhigwa bukware nk'abanzi b'igihugu. Ibi byose bikaba byaje gutera akaduruvayo ndetse n'imyigaragambyo ikomeye cyane nyuma y'uko abakozi ndetse n'andi bagiye batandukanye basanzwe barafise ibinyabiziga bigiye bitandukanye bafashe icyemezo cyo kubiparika mu ngo zabo mu rwego rwo kugira ngo babashe kugenda n'amaguru nyuma yo kubura ibikomoka kuri peteroli nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abayobozi bo muri ico gihugu bamaze kugenda bongera gutakambira ibihugu birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi kugira ngo ibihugu nk'u Rwanda ndetse na Uganda bibashe gufatirwa ibihano nyuma y'uko amaze iminsi hari kuvugwa yuko igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda ari bimwe mu bihugu bikomeje kugenda biratanga imfashanyo ndetse n'ibikoresho n'abarwanyi ku mutwe cyangwa se ku muhari wa M23 umaze igihe ukomeje kugenda wigarurira ibice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. RDF iritegura gutera ibyihebe byishe mu ishyamba rya Katupa. Murabizi ko RDF igisirikare cy'u Rwanda kimaze igihe cyagiriza kugerageza kurwanya imitwe igiye itandukanye yabikorera mu gihugu cya Mozambique. Yari maze igihe yarigaruriye ibice bigiye bitandukanye birimo nka za Cabo Delgado ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye birimo nka Musimbo da Praia ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Ariko kandi RDF isanzwe inakora akazi ko gucunga umutekano mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cya Centrafrica kwa Perezida Faustin Archange Touadera. Ni mu gihe kandi Repubulika Demokarasi ya Kongo iri gushinzwa gutanga amafaranga ku bazalendo kugira ngo babashe kugaba ibitero ku baturage nyuma y'uko barananiwe kugerageza kurwanya umutwe wa M23 umaze igihe wigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turagaruka kandi ku mirwano yaje kugenda igaragara ikomeje kuvuza ubuhuha, ikomeje no kugenda igwamo abasirikare benshi baturutse mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abandi basirikare biganjemo abo muri FDLR ndetse n'abawazarendo mu mirwano ikomeje kugenda ibera muri lokahite ya Bashari Mukoto nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Reka mbahe ikaze rero abantu mudukurikiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'i Burundi, abantu muherereye i Bujumbura, abantu muherereye mu ntara ya Gonzi, abantu muherereye i Buyinga ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ndabahaye ikaze mu biganiro byacu. Abantu kandi mudukurikira hano mu gihugu cy'abaturanyi mu gihugu cyo mu Rwanda ndetse abantu mudukurikira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abadukurikira muri Uganda ndetse n'ahandi hirya no hino mu isi, baye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Ni nako kandi nkomeza gushimira abantu bakoze subscribe barara natwe umunsi ku munsi, namwe kandi mutarayikora igihe niki niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri ino YouTube. Hano ni ku mbuga ngurukana bumenyi ku rubuga rwa YouTube tubageza amakuru agiye atandukanye acukumburanye ubuhanga buhanitse. Reka ukubwire ngo kora subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ubona ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane. Abari ku mugabane wa Afurika mwese, ku mugabane Burayi, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mbifurije kugubwa neza kandi mbifurije amahoro y'Imana cyane, mbabwira ngo iki ni cyo gihe kugira ngo ibiganiro byacu bitangire ndetse tubashe kugenda tubagezaho amakuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa hirya no hino. Nyuma y'iko raporo y'impuguke zaboni rero iherutse gusohoka mu minsi mikeya ishize ikaza kugaragaza yuko ibihugu nk'u Rwanda ndetse na Uganda bikomeje kugira ndetse no gutanga ubufasha bukomeye cyane ku muhari M23 umaze igihe ubandanya kwigarurira ibice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ubu noneho biravugwa yuko abatari bakeya by'umwihariko bakomeje kugenda basaba yuko ibihugu birimo nk'u Rwanda ndetse na Uganda byafatirwa
gufatirwa ibihano. Aba batari bake ni bamwe mu bategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero ikomeje gutakambira Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bayisaba gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma y'ibihano izi mpande zombi z'umwihariko ziruka gufatira abantu bagiye batandukanye zishinza guteza umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abafatiwe ibihano kuwa gatanu barimo n'abayobozi b'umutwe wa M23. Kinshasa imaze igihe ivuga ko ufashwa n'ubutegetsi bwa Kigali, ariko ubutegetsi bwa Kigali bukomeza kugenda buhishura yuko nta nyungu bwogira mu gukomeza ndetse no kuba bagaba ibitero mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'itangazamakuru ndetse n'itumanaho ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu itangazo yasohoye kuri wa gatandatu yagaragaje ko yishimiye biriya bihano byahawe abarimo Bwana Colonel Nanga usanzwe ari umuhuzabikorwa w'ihuriro ya AFC ribarizwamo n'umutwe wa M23. Hakaba harimo imitwe ya politike ndetse n'imitwe yitwara gisirikare, ndetse abangaba bakaba bafite intego yo gushyira iherezo ku butegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, akaba mwana Etienne urongoye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu kandi yahozwe ari na perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora ku butaka bwa Kongo izwi nka Seni. Kuko byakomeje kugenda bigaragara, uyu mugabo kandi yatangiye no kuburanishwa adahari mu rukiko rukuru rwa gisirikare hano i Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize iti guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishimiye iyemezwa ry'ibi bihano byafashwe bigamije kurwanya ukudahanwa kw'ibyaha mpuzamahanga byakorewe abaturage bayo ndetse no kubaka no ku butaka bwayo. Kinshasa kandi ivuga ko ibi byaha bisobanurwa birambuye na raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Raporo nshya y'izi mpuguke ziheruka gusohora rero ishinze u Rwanda kongera ingabo n'ibikoresho bya gisirikare muri Kongo, ibirego u Rwanda rwakunze guhakana rwivuye inyuma. RDC kandi yabwiye Amerika ndetse na Eroko ari ngombwa gufatira ibihano abayobozi b'u Rwanda bamaze igihe cyangwa se bagize uruhare mu kuyobora ibikorwa byo guhungabanya uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yunzemo ati ibyo bihano ni ngombwa mu rwego rwo gushyira iherezo ku ihonyora rikabije cyane ry'amategeko mpuzamahanga rikomeje kubaho mu rwego rwo kudahana ndetse no guteza imbere umwuka wafasha kuzana ibisubizo birambye ku makimbirane akunze kugaragara mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. Hagati aha kandi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa hirya no hino mu isi, hano mu gihugu cy'u Burundi ibura ry'ibitoro ndetse cyangwa se ibura ry'ibikomoka kuri peteroli rikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane, aho Abarundi bakomeje kugenda bicwa umunsi ku munsi, ndetse abari kugenda bayicuruza mu buryo butemewe n'amategeko bakaba batangiye kugenda bahigwa bukware, bivugwa yuko ari nk'abanzi b'igihugu. Muri iki gihugu cy'Ibujumbura by'umwihariko mu ntara ya Cibitoke harimo gushakishwa abacuruza ibikomoka kuri peteroli mu buryo bw'amagendo. Ni ku ikubitiro abagera ku 10 bakaba bamaze gutabwa muri yombi. Amakuru avuga ko kandi abo bakimara gutabwa muri yombi hanafashwe litiro zirenga ibihumbi 10 za lisansi muri iki cyumweru nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. Guverineri wa Cibitoke witwa Bisoza niwe watanze amabwiriza yo guhiga abacuruzi ba lisansi mu buryo butemewe n'amategeko, avuga ko ari abanzi b'igihugu ndetse ngo baba babasha kuba bafata ibiturire mu rwego rwo kugira ngo babashe kureba uburyo baduza iyi essence, dore ko bayicuruza ku giciro gihanitse ku mahera menshi cyane, nabwo abayihaha bakaba ari babandi babashije kuronka amahera menshi. Abafashwe n'abatuye mu turere twa Nyamitanga ndetse na Ruhwa muri komine ya Buganda na Rugombo nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa.
Abaturage bagurisha lisansi mu buryo butemewe rero bavuga ko batari bakwiriye guhigwa bukware ngo banitwe abanzi b'igihugu, hiyongereyeho no gufungwa kuko leta itabasha kubabonera ibikomoka kuri peteroli bihagije, bityo bakaba bagomba kwirwanaho. Bavuga ibingibi mu gihe igipolisi giherutse gushinzwa kwambura abanyekongo bakorera mu Burundi amajerekani 20 ya lisansi bakayikubira nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa muri rusange. Intambara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ikomeje kugenda igwamo zimwe mu ngwanyi zikomeye cyane zaturutse mu gihugu cy'u Burundi ku masezerano iki gihugu cy'u Burundi cyabashije kugirana n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'abategetsi bombi barongoye ibyo bihugu, nyuma y'uko bimeje ubufatanye mu bya gisirikare mu rwego rwo kugira ngo babashe kureba uburyo bashyira iherezo ku muhari M23, ariko kandi banafatanye mu guhiga umuhari wa Red Tabara umaze igihe ugerageza guhungabanya umutekano wa hano mu gihugu cy'u Burundi, aho wakunze kugenda ugaba ibitero bigiye bitandukanye, akaba ari ibitero byakomeje kugenda binagwamo abantu benshi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Nk'uko bikomeje kugenda bigaragara rero cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, abasirikare benshi cyane baguye mu gitero umutwe wa M23 wongeye kugaba mu bice bigiye bitandukanye nyuma y'uko wageragezaga kwirwanaho mu bitero bikomeye cyane wabashije kugabwaho mu bice bya lokalité ya Bashari Mokoto. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo. Iyi mirwano ntabwo yakunze kuvugwaho byinshi kuko amakuru yayo yabashije kugenda amenyekana kuri uyu munsi, ndetse kugeza amagingo aya ngaya abakurikiranira hafi bibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashimangira ko ibitero byari byagabwe muri iyo quartier ya Bashari Mokoto ku mutwe wa M23 nyuma y'uko mu minsi yashize bari baherutse kwigarurira ibyo bice. Byaje kugenda bigaragara yuko abatari bake ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baje kugenda bashimangira ndetse banavuga yuko ibyo bitero byari byagabwe n'abiganjemo abaturutse mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se abasirikari b'u Burundi, ariko bari bakomeje gukoresha ibirwanisho bakomora mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri FARDC, ndetse hakaba haragiye haniyongeraho ibindi bice bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hakaba haragiye haniyongeraho icyo twakwita kwambara impuzankano y'igisirikare cya FARDC mu rwego rwo kugira ngo habashe kurebaga uburyo by'umwihariko ibikomeje kugenda bivugwa cyangwa se bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byabasha gucibwa. Ariko kandi abarundi ni bamwe mu bantu bakomeje kugenda bapfa umusubirizo. Inshuro nyinshi abarundi bagiye barumvikana baratabaza ko bakomeje kugenda barafatwa nabi, abandi bakaba ari bamwe mu bantu bakomeje kugenda banavuga yuko bakomeje kugenda babangamirwa n'uburyo bakomeje kugenda bicwa umunsi ku munsi, bamwe bapfira ku mirongo y'urugamba, abandi bagenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko kandi abandi bakaba banavuga yuko iyo bapfuye nta nubwo imiryango yabo iherereye i Burundi ibasha kubimenya, ahubwo nyuma yaho bagenda babwirwa yuko bagiye bagwa ku mirongo y'urugamba muri za Somalia, aho abandi basirikare benshi bo mu gihugu cy'u Burundi bagerageje kujya kugarurayo amahoro n'umutekano. Ibitero bikomeye cyane rero bivugwa ko byaje guhitana abasirikare b'i Burundi, bakaba byanaguyemo abo muri FDLR ndetse n'abawazalendo. Ni mu gihe kandi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ishinzwa gutanga amafaranga mu rwego rwo kugira ngo abawazalendo benshi babashe kugaba ibitero ku baturage nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ibi ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bivugwa muri rusange. Hagati kandi nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira, RDF yaje kugenda igaragaza ko yiteguye gutera ibyihebe byishe mu ishyamba rya Katupa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique ziri gutegura kugaba ibitero by'umwihariko ku byihebe byahungiye mu ishyamba rya Katupa iherereye mu karere ka Machomia. Ni mu gihe ingabo z'u Rwanda zimaze igihe zirwana ku buryo bukomeye cyane, aho zagiye kugaruramo n'umutekano mu gihugu cya Mozambique kwa Perezida Filipe Nyusi. Ariko kandi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bivugwa mu bice bya Cabo Delgado mu ntara ya Cabo
Cabo Delgado mu bice bya Mocimbo da Praia hakaba harakunze kugenda hagaragara icyo twakwita by'umwihariko nko kugaruruka kwituze nyuma y'uko ingabo z'u Rwanda ziciye ibyihebe byinshi. Vuba aha nibwo RDF izatangira kugaba ibitero kuri ibi byihebe bya Ansar al-Sunna kuko ikinyamakuru Zitamala News gikomeza kugenda kirabitangaza. Ariko kandi nkuko bikomeje kugenda bivugwa, RDF iheruka kohereza ingabo mu karere ka Mosima zikaba ziri mu birindiro byahozemo ingabo za Afurika y'Epfo zari zahorejwe mu butumwa bwa Sadeke mbere y'uko ingabo za Afurika y'Epfo ziva muri Machomia mu mezi ashize. Ibyihebe byagiye by'umwihariko byicwa bizica muri humye bikagaba ibitero muri aka karere nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bivugwa n'ingabo kugeza amagingo aya ngaya. Bivugwa ko rero zifite ibirwanisho biri ku rwego rwo hejuru, hakiyongeraho ubuhanga buhanitse. Izi ngabo zo mu ngabo z'u Rwanda zizwi nka RDF zakomeje kugenda zigaragaza ibi byose, bikaba bikomeje kugenda bigaragaza neza yuko by'umwihariko izi ngabo ngo ziteguye gukomeza gutanga umusanzu mu kagarura amahoro n'umutekano hano ku mugabane wa Afurika kuko bikomeje kugenda bigaragara by'umwihariko. Kuko bikomeje kugenda bigaragara rero hano muri Kivu y'Amajyaruguru, ADF imaze kwica abasivile 90 mu minsi 8 yonyine. Umuhari w'iterabwoba wa ADF mu minsi 10 ishize wishe abasivile barenga 90 muri teritwari ya Bene, intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri abangaba harimo abagera kuri 50 abarwanyi b'uyu mutwe bishwe n'uyu mutwe biciye mu bitero bagabye mu gace ka Babira Bakayiko garereye muri segiteri ya Mbawu hari ku itariki ya 24 ndetse n'iya 25 muri uku kwezi kw'indwi umwaka w'2024. Perezida wa sosiyete sivile ikorera muri iyi segiteri yitwa Kinosi Katuho yagize ati abiciwe mu gitero ADF yagabye muri Mangambo Katilana Katalokula kuwa 5 ndetse no kuwa 4 bageze kuri 50 mu minsi igera ku 8 ihishwe abantu bagera kuri 90 bose. Perezida wa sosiyete sivile kandi Isaac Kavalami yasobanuye ko mu bishwe higanjemo abanyamuryango babo. Ati mu minsi 2 ishize muri Oicha twakiriye imirambo igera kuri 30 cyangwa se ibiziga 30. Mu minsi 2 tuzashyingura abacu twababaye igihe kinini cyane. Uyu muyobozi wa sosiyete sivile kandi avuga ko inteko rusange ya Oicha yafashe umwanzuro wo guhagarika ibikorwa byose muri Beni guhera tariki ya 29 uku kwezi kw'indwi mu rwego rwo kunamira abishwe. Ati inteko yemeje ko kuwa mbere ndetse no kuwa 2 ndetse no kuwa 3 imirimo yose izoca ihagarara. Mu itangazo rigenewe abacuruzi, abatwara abantu ku mamoto, abanyeshuri ndetse n'abanyamadini n'indi miryango igiye itandukanye, uyu muryango wasabye ko iyi misi yazubahirizwa mu rwego rwo kugira ngo babashe kunamira aba bagenzi babo. Ati dusabye aba bose kubahiriza iyi misi igera muri 3 buri wese azagume mu rugo, nta tagisi nta soko rizarema, ibikorwa byose bizahagarara kugira ngo tuzirikane iki gikorwa cy'umutekano muke gikomeje kugenda kigaragara. ADF kandi ni umuhari w'iterabwoba ukomoka muri Uganda wimuriye ibirindiro muri RDC nyuma yo kotswa igitutu n'igisirikare cya Amerika, igaragaza ko ikusanyirizwa inkunga na ICC mu bihugu bigiye bitandukanye byo muri Afurika. Uyu muhari kandi binavuga ko usanzwe ufite abayobozi bagiye